Say we yiri mingisiro mgana on FM kasiketi maka ile tuan khale ka matsalani wa African National Congress tatana Magashule babuye ba nikwa papila ba byeriwa leswaku va na masiku yo karhi ya ku va va tihlamulerile ka komiti leyi yo tshinya swiviko swi komba ongeti va tsandzekile ku va endla tani u vona ongeti ku nga va ku ri yini xi nga endla ku va tsandzeka hi ndlela yaleyo nako loko va tsandzekile va tani swi vula yini hi vumundzuku bya vona hi ta va kha hi bula na muhleri hi twa ku mhaka yaleyo yi famba njhani mhaka yo vava hi leyi va ri ongeti ku na vanhu lava va tirhaka va nga ka switulu swa le henhla ka mfumo va nga dyondzangiki ivi vanhu va hlamala kumbe va nga ri na tidyondzo leti ti faneleke ta dyondzo ta ntirho wolowo ivi vanhu va hlamala mi hlamala hi swo swi nga xiswona vanhu vo nghena va nga ringanelangi ku rhangela kumbe ku tirha ka switulu swoleswo se hina swa hi hlamarisi kambe hi ta va kha hi languta swoleswo hi twa kahle xiyimo xa muxaka lowu xi va xi ri koho ku fika kwihi ndlela leyi va Democratic Alliance van'wana lava va vilerisa ngopfu hi swoleswo mingiseri wa Munghana Lona FM na timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku tikhomile eka nkarhi lowu hi nga ka woho hi nga tsakela ku twa ku u angula u ku yini khome timhaka ta njhani kambe ke hi ta sungula hi wena 0860002543 u hi byela leti nga tikhoma hi twa ku mahungu ya wena ya ri yini emhakeni yihi kumbe yihi leyi u nga va ka u ri na yona hi ndlela yaleyo ha ngeta nakambe 0860002543 ni teka riqingho ro sungula ka nongonoko lowu andaka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula wo sungula mingiseri loyi i lange ku a nga tiviwi a va xikalaviti nhleka Ayeba. mi pfukile Ni pfukile ngoba. hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mani mi ri yini n'we ina mavonele yo hambana eka milo democracy xi pfumelela hi ndlela leyo bothele. Ku tivisiwile leswaku ku ta akiwa xibedhlele xa 40 billion a Polokwane. Se te loko hi tshamini nation languta mhaka yaleyo no kuma ka hi tshamisekanga because aka ti region kumbe ka ti district tin'wana hi na swibedhlele swo ringana 2 kun'wana 3 hi ndlela yaleyo then as a result mukuma ku ri swibedhlele swi hava mirhi swi hava ti-medical equipment lero loko a ku tekiwa 40 billion yi upgrade ti-clinic yi upgrade ti-health center yi tisa mimirhi leswibedhlele yi xava ti-medical equipment in all these medical health facilities ni vona nga a swi ta antswa ngopfu ku tlula ku waste mali kambe van'wani va ri 40 billion academic hospital leyiwani yi va yi kha yi langute na timhaka ta ku a ni ngo ku na vanhu va nge le ku leteriweni ku va madokodela na vaongori la University of Limpopo se loko va kha va leteriwa ku ta va na vanhu lava nga ta va letela vanhu lava nga ta va letera hi vo va tirhaka ka leswi va swi vitanaka ti-tertiary hospitals ku nga Pietersburg na Mankweng se swo hinkwaswo swi endla leswaku loko va kha va letela va kota ku va na vanhu lava va swi tivaka ku vanhu lavawani va ta tlhela va kota ku va tirhisa ka swibedhlele leswikulu leswi swi nga koho Polokwane na le Mankweng. Ni kombela ku vuya doctor. Ya loko ma hi vekisa sweswo kumbe loko va hi vekisa sweswo n'wana muva mina vula sweswi va vulaka so iya ntiyiso a hi lavukeni hi nga dabadabisana loko ri xini ku na ku tekiwa mali ya mfumo yi endla swilo swa right hi ndlela ya ku va yi nyika vana va xikolo lava nga pasa ku va andza vudokodela vo chuba loko va vuya mi kumaka a va tirhi a va qachiwangi then that hospital leyi ya 40 billion yi nga tanda ku madokodela ya tirha because hina madokodela yo tala kwala ka province ya nga huma ya ka ti-province tin'wana hi mhaka ku va ku ri hava mintirho kumbexani van'wani va huma hi mhaka ku sorry ku munghena no n'wini xikalaviti ku van'wani va huma hi mhaka ku hava switirhi matirhelo ya ku ya va kahle hi mhaka ku switirhi a swi kona switirhi a swi kona to add more on that munhu loyi a fanelaka a tisa switirhi a tisa na mirhi i CEO leyi ka yi nga tiveki nchumu hi swa rihanyo ma twisisa and for that night
swi endla ku ri at the end of the day ku va ku ri hanchumu lexi inana xi pfunaka vanhu aka swibedhlele swa hina ni le ka titliliniki ta hina xi warisa ngopfu sweswiwa vuvabyi byi na nkarhi ebotpet byi va byi khoma munhu nkarhi wun'wana na wun'wana yes ende swibedhlele swa hina loko mo swi languta swi le kule ni le kule na matiko yo tala swo va kusuhi ko va matiko yo karhi ya nga laki ya ku va ya ri kusuhani and a swi vuli ku ku fanele tiko rin'wana na rin'wana ku endliwa xibedhlele maphilisi mara titliliniki ti-relevant ngopfu aka matiko lama lero loko na tona 40 billion yi nga endla ku titliliniki ti tirha 24 hours botet ende sweswo swi ta vula job creation aka lava va nga ku dyondzeleni vudokodela na vuongori hinkwabyo lebyi byi hlayaka a yunivhesiti ya Limpopo so a hi veneni honest ka mhaka leyi hi tiva hi ndlela ya ku va yi kota ku 40 billion yi sevhisa tiko ka swilo swa right because leswi a swi tikomba swi ri na vukungundzwani nyana ndzeni a swi tshamisekanga xikala mi vona ngeti vukungundzwani byi nga byi ri bya yini ma byi tiva na n'wina hayi ko lebyi nga ndza ku va na va zondo commission a byi ri bya yini botel a ni ri like khale ka ku vulavuriwa hi xona xibedhlele lexiwani academic hospital ku yi kota ku va yi kha yi dyondzisa vanhu va kota ku traina kona sweswi hlakutane tanihi sweswi ku nga na yunivhesiti leyi dyondzisaka madokodela lawa he botel hi na ti-nursing colleges ni sure ku ka ti-different districts yeah hi na ti-nursing colleges and a ti lo tala ti-nursing colleges leti to add more on that hi na a very beautiful nice institution leyi ngo hlakala namuntlha in the name of former Giyan College a yi le ku tirheni ka nchumu why ku nga tirhisiwi such institutions swi lo biha kwini ku ri swilo swo karhi loko swi hala machanganini swi ta va empowera ngopfu lero a xi hi fanele a hi fanele nchumu tiko leri vhele sa hi fikisa ku hi ku lavisisa sweswo bebutete because ti kona ti-institution leti ngo hlakala just because ti le tindhawini to karhi a ti fanelanga ti endliwa nchumu ti tshama sweswo swa ti endliwa marhumbi a hi swona a hi swona botete nemeteri you can say that inkombo to mina khensa 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mingiseri lo nhleka Hayi mashi mpfuke. vaseni hi pfukile hi ngovo Hayi pfukile man. I can't Mashi mina no lava ku vula hi byela va aka tiko va le Limpopo ku ni rhandza ku cancel leswi nga endla hi Dr. Phopera Mathuba MEC wa rihanyo hi mayelana na vatirhi lava va ri tirhaka a swibedhleleni swa xifundza xa Limpopo hinkwaxo va ma-security mi kuma leswaku ma-security yo tala loko hela n'hweti a va nga holi mali hi xihatla tin'wani ta tikhampani ta kona loko to va thola ti va holela mali ya basic salary mi kuma leswaku a hi yona leyi nga twananiwa hi yona ka ti-bargaining council yeah xa vumbirhi ti-benefit leti ma-security va ti kumaka van'wani vatirhi a va nga holi tona swo fana na a va nga ri na tona ti-provident fund ti-medical aid swo fana na sweswo yeah so ku na vatirhi a Limpopo endzhaku loko ni ve na ni nghene kwala ka moyeni ni suka ka NUMSA tin'hweti ndzhaku yeah ku ve na vatirhi yes so ku na lava va nga ni fonela muhaxi va fonela office ya union ya NUMSA va kombela ku joyina union van'wani va kona va tirhaka ku fana na tliliniki ta le ka Ndhambi va basani swo fana na sweswo yeah lexi ni nga vya na xithumba i ku vatirhi lava vo tirha na ku basic salary yo mani munhu a va swi tivi a ku na pay slip nkarhi wun'wani va hola late ti-bonus a ti kona se ni tikume ndzeni ni khoma timithini na vinyi va khampani laha swi nga humela rivaleni leswaku milawu a va nga landzeleli ni kumeke ni va khomisa ti ya jika na le CCMA mi kuma leswaku still a va la ku landzelela laha ni nga ze ni tshunelela ofisi ya MEC wa rihanyo Dr. Phopera Mathuba ivi a ni tshuneta kusuhani na un'wana va ngo i Derek Letswalo ku nga yena a langutelaku tikhampani ta ma-security aka xifundza xa Limpopo hinkwaxo lexi ni nga nyika xithumba aka michini wa kona mahaxi i ku department yo nyika vanhu tikontraka ku vuyita rindza laha ku ri va landzelela swilandzelo swo fana na ku vanhu lava na provident fund va na ti-medical aid a va yi ngheni yeah
ene ku za va nga yi ngheni swi ya hi mhaka ya mpfumelano lowu va nga sayina na tikhampani ta ma-security. Mi kume ni va kombisa ni ku tlhelani mi ya amenda tipholisi ta n'wina a ti tshamisekangi hi mhaka ya ku munhu i ta kombela tender kwalani a ku vatirhi va ta va na provident fund mara a mi na yona clause kumbe ntshaho wa ku komba ku loko a nga endli mi swi endlisa ku yini swo fana na sweswo ma swi vona. So ni lava ku khensa aka Dr. Phupela Mathuba because tikhampani leti ni vulavulaka hi tona ni nge ti boxi la moyeni vona lava va tirha kona va ti tiva. Va kumeke va ti nyika ti-notice ku a va tlheli va negotiate hi vinywana tikontraka because va le ku tlangeni hi vanhu a hi le xifundzeni xa Limpopo ntsena ni nga vula leswaku tiko hinkwaro mali hi leswi a nga ta endlisa swona. Vaseni a khensa hina mi khensi vhela okay a swi na mhaka vaseni a swi na mhaka vaseni adini hina hi nga tisa mhaka leyi la moyeni lowu ivi n'wina mi nghena mi pfuna se sweswiwani a ma ha hi khensi okay hina ha vulavuli nchumu xa ma-security la moyeni lowu. Hawa Mahashi hi ta mi khensa hi ti 16 ni na michini na yin'wana ya security company yi kwala Limpopo kwalani ni ta hindza yona yi karhataku yi hi nyikaku ntlimbo swinene mintlhontlho ya ha tele ka ma-security Mahashi na swi tiva leswaku van'wana va ta nghena mara ya ha tele mara at least aka leswi hi nga vuya hi swi endla at least a swi fani vatirhi va ta sungula ku va na provident fund va ha nonohwa yes mara ha ta ya amahlweni swi nghenelela Mahashi. ni khensile swinene kambe ha hlangana muzi hi nga ri moyeni ne hi na tinambara hi ku ni le ku ringeteni ku hleketa ku na van'wani ka xifundhantsongo xin'wana va ri lavaku va tirhela xifundhantsongo xexo mara va hola timali to hambana mi kuma ku khampani ya n'wina yi hakela leswi khampani ya mina yi hakela leswiya hi fanele hi tshama kahle hansi hi vulavula vaseni hi kota ku vona ku hi va pfuna njhani vanhu lava nga ka xiyenge lexi xa vurindzi lexi hi vo va nge le ku hluphekisiweni swinene. I ntiyiso Mahashi ni vi ni vula ka loyi ni nga hlangana na yena ni ku ri a mi nge vi na titliliniki ta more than 50 a Limpopo mi ya thola more than 20 different security companies a swi tshamisekanga. Lexi nga ni hlamerisa ni loko ni ya ka xibedhlele xa kwala Polokwane lexikulukumba kwala doctor va tirhelaka loko ni fika ni vutisa ma-security gedeni swa vava va tirha kwala MEC a tirhela kona mana timfanelo ta vona a va ti tivi ene khampani ya vona a yi va hakeli swona ni ku mi tshamele yi ni chuzana union leyi yi nga ta mi pfuna va kota ku mi twisana na mhaka leyi a swi tshamisekanga swibedhlele hinkwaswo Mahashi swi hinkwaswo i problem swi vava ngopfu. mi nga fambi khomantani hi kuma nambara ya n'wina Berryman mavasalo wa ka n'wina hi ta teka tinambara ta n'wina hi ta bula hi nga ha ri moyeni a ni xivongo xa n'wi xi dumini inkomu a khensa sweswo mingisero mukela lona FM 0860 ya i nkarhi wa ku vanhu lava nge le ka xiyengele xa vurindzi lexi va nga ha hluphekisiwi hi sweswo mingisero mukela lona FM un'wana mingiseri loyi nhlekani khosa na va xona bot ayi papa a ni tlinga ku mi ta gungula hi ku nange mi na mafezula ku huma kwale ka ti-comrade marathon mara hayi kumbe rin'wana ra malembe mi ta nghenelela na n'wina malembe mame se fika kuni ya tsutsuma na ngeta nyana. Okay but yeah no leyi ni lava ku nghena hi yona loko ni kha ni kundiwa xa mahungu mani kwala ku heleni ka vhiki ni hlangeni na hungu rin'wana ra ku ni tsakisa swinene ri fambelana ngopfu na timhaka leti nga ku ni vaveni ngopfu ambilwini ya mina i timhaka ta ti-agricultural schemes leti a ti kumeka ti va ti ri kona emakaya lomu hi tshamaka kona kumbe emugangeni leyi hi tshamaka kona. Loko hi tsundzuka kahle ka minkarhi yale ya khale loko ni ku khale mo ni swi qualify-a a ni vulavuli hi nkarhi wa mfumo wa Gazankulu ni vulavula hi le ka new dispensation swi yo kumeka swi hlahleka swi helela moyeni hi nga ha swi tivi ku humelele yini ka timhaka ta vurimi. A hi vona vurimi byi kha byi tekeriwa nhlokweni ku va ku ri na swikimi laha ku byariwaka muroho matamatisi na yini hi ku hambanahambana leswi swi kumekaka a swi pfuna hi leswi vuriwaka food production and food security emakaya lomu hi tshamaka kona a hi kota ku hi ya xava lomuya swikimini a va kota va lava van'wani va nga na timovha va ya stoka va ya ku xaviseni sweswo. So hungu leri ni nga na rona ri nga ni tsakisa i timhaka ta kumbexani project leyi agriculture department a Limpopo a hansi ka MEC Thabo Mokoni yi kombaka ku yi kona yi vuriwa comprehensive agricultural support program laha va nga kombisa ku vanhu lava va nga na
ku navela ku endla vurimi va na mpfumelelo wa kumeka va tshunelela ka timasipala ta vona ta le kusuhani va ta kuma vuxokoxoko ku nga information ya ku va applya njhani ku kumeka va ya nghenelela ka timhaka ta vurimi mhaka ku va kona vanhu lava lavaka ku endla timhaka ta vurimi vo ka va nga ri na vutivi ku hi kwihi laha va fanelaka ku ya kona va kota ku pfuniwa kota ku va fanele va ya kwihi ka masipala va ta kumeka ofisi ya kona yi va kombisa ku va fane va applyisa leswi na leswi na leswi and then ku na ti-terms na ti-conditions leti ti nga kona ka tindhawu teto va nga ta tikuma hi ta vona tindhawu ta hina ti pfuxeleleka eka timhaka ta food production leswi swi kumekaka swi kha swi ya ka food security hi mhaka ku loko munhu a kha a dzikadzika makaya muhaxi wa mina laha a kumeka kha ku byala muroho matamatisi na yini hinkwaswo ko kumeka se ku ri marhumbi ya swikimi a ka ha ri ka nchumu hi ndlela yeleyo so ku na leswi va nga swi kombisa na ti-beneficiaries kumbe vavuyeriwa lava va nga vuyeriwa hi xikimi leswi ni nga xi tsala laha hi fanele comprehensive agricultural program ya lembe ra 2024-2025 hi mhaka ku loko ni langutini ina ntirho wa vurimi wa tika mara va kona lava va nga na ku navela ka matimba ka ku endla vurimi so a va kumeke va kha va tshunelela timasipala ta vona kusuhani va ya pfuneka ku va nga kuma njhani mpfuno va ta kumeka ku pfuxeliwa vurimi mhaka ku loko ku nga ri na vurimi hi kumeka hi kuma swilo ku durha loko hi ya lomu emavhengeleni na yini kasi loko ho famba hi ya lomu switimeni hi kumeka swilo swa kona hi swi kuma swa ha ri fresh hi kumeka hi swi kuma swa ha ri kahle swa ha ri na rihanyo ra kahle so hi leyi ni nge te mo ni tshika swa politiki namuntlha ni nghena ka mhaka leyi ku vanhu lava nga na ku navela ka timhaka ta vurimi a va tshuneli timasipala ta vona kotha ku mali yi kona vo fanele va va na business plan leti va nga ta kumeka va kha va ti-presenta kwaleni ku hi na ehleketa ku swi endlisa leswi na leswi na leswi tanihi hi n'wavurimi so vanhu va ka hina a va kumeki va tshunelela va ya kumeka va kuma ku pfuniwa hi vona vurimi byi pfuxeleleka byi ya mahlweni mhaka ku swakudya swa laveka siku na siku leri hi hanyaka ka rona inkomu muhaxi wa mina khenseli swinene khosa hlayisekani vana siku lerinene ku dya eku engeta 0860 muyingiseri wa mehe kwala u nga yingisela rito hungu ri yini la ku vula na good enough Mashego hi vula na vona laha sweswi ku nga ri khale hi la ku langutaka timhaka leti ti nga koho ta matsalani wa vandla ra African National Congress loyi a nga yimisiwa ntirhweni ivi a nga ha vuyi loko ku viwa ka nhlawulo ya ku hlawula vurhangeri n'waxemu se va nga ti a nga swi kotangi ku fikelela kumbe ku endla xikombiso xa nkarhi hi nkarhi ku va a angula ku hikokwalaho ka yini a nga fanelangi a hlongoriwa hi ndlela yeleyo mfumo lowu loko a wo teka advantage ya new bank note ku hunguta money laundering va veka nkarhi wo vuyisa old bank note lava nga veka mali matirasini a va ta twa ku thotha Adrian Mageza a vula ku sweswi xivutiso i ku mi fike njhani kwalani Mageza i ncini xi nga mi fikisa kwalani ku na vanhu va nga va ku va veke mali a matirasini vhele ai ya Afrika-Dzonga na 0860002543 mani vula ku timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana hayikho a hi le ku swi voneni na nhlekani a hi le ku swi voneni na nhlekani swi nga va swi vula ku timhaka ta gezi holobye dokodela Kgosientso Ramogopa va le ku tirheni a ri ku tirhisiweni gezi ku siyerisana sweswi swi tshamisekile ku tengiwa ka nandzu wa senzo May wa ku hundzeriwa mahlweni hi ndlela yaleyo ku ya fika ka siku leri ra khumenkombo n'hweti ya Mawuwani kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya wara yen'we ya ta yimise ku yini ni kombela hi yima kwala hi nga koho hi ba mavoko hi nyika bongi n'wam'wana na tinkarhi wa ku hi byela ku hlawumaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini a hi n'wi amukeleni hi ku ya bongi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM kuna vanhu lava koko pitroli lana va rhwa mabokisi na yini la ndzeni va famba va fake plate na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku la ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa
wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na attribute leyi hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fikela maheteleleni lava tiva ku a Mashego hi fikela maheteleleni na Brazzaville phorisa loyi ala va ri name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mantlha wa khomiwa a na ha ta na loko ndzo fika kwala avenue ya vona u mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. vumbhoni byi ri a tlhavekisa a manyeleti hi yingiseriwile hi le ku nga na meneza wa ka arkhosa khensa swinene ku mi hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela mi ri koho a yi tivi ku n'wa mi ri yini rhandi namuntlha yi sungule kahle vhiki yi tiyelerile mi ta tsundzuka ku a yi kha yi khinxama yi kha yi fika kwalaha ka va 19 wa tirhandi hi dolara sweswiwani yi le ka va 18 mune leswaku 18 na wa tirhandi na 45 wa tisente hi dolara leswi vulaka ku ya tiyelela loko yi tiyelela swa hi vuyerisanyana ma yi va maka kona kwele ka nxavo wa mafurha parafini ma yi va van'wana va nge ri swi nga swi vangana hi timhaka ta leswaku load shedding a ya ha ri kona ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana a swi kona na nhlekani ku fika kwele ka awara ya mune ma yi va maka kona ya kule hambela mavoko va ka Eskom mi le ku tirheni kambe ke a hi ngeneni ka leyi khale ka matsalani wa African National Congress matsalani general wa African National Congress tatana Ace Magashule swi komba ongeti i tsandzekile ku va a fikisa tsala ra yena hi nkarhi eka komiti yo tshinya vandla ra African National Congress mayelana na xiboho lexi va nga xi teka xa ku hikokwalaho ka yini a nga fanelanga a hlongoriwa eka vandla xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke kumbe i ntiyiso ke ku nkarhi wa hi wu herile a hi amukeleni muhleri wa tipolitiki loyi a nga famba tindhawu to hambanahambana a ndzhandzeni wa malwandle i yile kwi a America i kandziyini nkulukumba loyi hi ndlela leyo a hi amukeleni nkulukumba good enough Mashego twa ku va hi khomeleni Mashego nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani brapet na vayingiseri va Munghana FM pfukile hi pfukile a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ma swi tiva ku vhiki na vhiki loko no tshika ni katekile ni bula na n'wina ni mi nyika ntirho kaya na namuntlha ni ta mi nyika homework ya ku mi ni byela ku tindzimi leti va nge i ta ximfumo a Mpumalanga hi tihi ni lava ku yaleyo homework ni laha nhlamulo ya kona ku nga se ba 2 namuntlha leti mi nge ta ximfumo a Mpumalanga hey kambe ke mhaka leyi nga tela yona namuntlha laha hi leyi khale wa matsalani general Ace Magashule ku vikiwa leswaku a nga va a hlwerile ku va a yisa papila hi ku ongeti a ri se fika na namuntlha sweswi hi vulavulaka papila ra ku va a hlamula ku hikokwalaho ka yini a nga fanelanga hlongoriwa loko ku ve himpela a ri se fika papila ra yena nkarhi wa ye wu hindzile wa ku va a ri tsala kumbe ho jahelela hina vateki va mahungu ku na ti-process tin'wana leti a nga swi kota ku tirha hi toho mara ya ku hetelela ya ko ila ku ri a nga tshama nje a yimela conference ya 2027 a ta aphila ka conference ANC ya ku hlawula 2027 leswi vulaka leswaku ku ta va ku ri ndzhaku ka 2024 a ni voni leswaku u na nkarhi wa ku rutamela leswo swi endleka mara ku laveka yi tsundzuka leswaku tin'hweti leti hundzeke u vulavule leswaku la a fambaka kona Gauteng kumbe kwini vanhu va la Afrika-Dzonga va vulavula leswaku loko a hlongoriwa ka ANC swa mu fanela swi ta va swi ri kahle ku ri a sungula party ya politiki so leswi ni swi vonaka i ku ri endzhaku ka ku hluleka ku yisa tsala vhiki leri swi tikomba ku ri se u timisele ku ri leswi va lavaka ku swi endla vurhangeri ra ANC sweswi vu nga swi endla ye u ta vona ku ri endla yini mara leswi swi nga ta endleka ku ri ni vona ku ri u ta try ku sungula party ya politiki ya ku fana na va ATM ya ku ri i ANC loko yi languta vona ku ri i khome swilo swa ku fana na ANC mara i party ya ku ri munhu ko lava ku nghena parlamenteni ntsena ku ve swi bihe ku fika kwalano ka ku nkulukumba loyi a nga za va fambile ka vandla ra ANC leswi mi kumeke ku ri endle so swi komba ku biha kumbe swi komba ku nga twisisi ndlela leyi ANC tirhaka hi yona ku ri a nga twisi nawu wa ANC
ene loko ri matsalwa wa ANC hi wehe hi xilungu va ku custodian kumbe nawu khome hi wehe loko vanhu va nga twisisi swin'wanyana ka ndlela leyi ANC yi fambisiwaka hi yona va fanele va ta ka wehe so mara leswi a swi endleke xa ku suspenda lo a ri president ya ANC hi nkarhi leyi Cyril Ramaphosa swi tikombela leswaku a nga twisisi ndlela leyi ANC tiveka hi yona kumbe munhu wa ku ri loko va vulavula unity va vulavula factionalism so mara i mhaka ku ri va mukume ku ri u endle swa ku biha mara a nyikiwa nkarhi wa ku ri aphila and a tikomba ku ri a nga lavi ku aphila swi tikomba ku ri kumbe a nga lavi ku recognize vurhangeri bya sweswi vumbalula kumbe hi leswaku ri a swi vulavulaka swa ku chavisa swa ku lava ku chavisa vurhangeri ku ri u ta sungula party ya politiki so leswi swi nga endliwa kumbe leswi vonaka ku swi nga mitirhela yi ku endla swilo swa ku fana leswi swi endleke i ra maphelo swa ku ri loko vanhu va Afrika-Dzonga va vona u na ti-skills ta ku rhangera a swi vulavuli ku ri ku laveka ku rhangera wehe braphet u nga sungula party ya wehe ya politiki se u ta nyika van'wanyana va khoma ku na ku ri wehe u ya parlamenteni because leswi swi ta komba ku ri we u lava ntirho kumbe u na leswi va ku entitlement u vona ku ri swi ku fanele ku ri nkarhi hinkwawo u tirha swi ku fanele ku ri nkarhi hinkwawo va ka politiki mara loko u lava ku pfuna vatho Afrika-Dzonga a swi bohi ku ri u sungula politiki u ta rhangela u ta parlamentini xitulu xin'we mara u nga swi kota ku sungula political party kumbe u sungula party leswi va ku i ti-civil society swa ku swi ta pfuna vanhu loko va na problem na mfumo se loko mi ta va mi langute ka ha ri na vumundzuku bya vandla rintshwa ra tipolitiki eAfrika-Dzonga ngopfu loko hi languta ku na mavandla ya nga sungula la yan'wana no ya ha ri kona a hi swi tivi ku ve ya ha ku sungula sweswi a ku na space xa vandla lerintshwa la politiki la Afrika-Dzonga because leswi vayingiseri ku laveka va swisisa i mhaka ku ri loko hi vulavula politiki braphet vulavula hi xilungu va ku na left ku na right ku na center loko u sungula vandla la ra politiki vanhu va lava ku tiva ku ri u le ka left kumbe u le ka right kumbe u le ka center and loko u ri le ka center nako center a yi tirhi kahle because ku laveka yi tiva ku ri u nga center left kumbe u nga center right leswi vulaka ku ri orientation ya wena kumbe ndlela leyi u langutaka timhaka hi yona loko u ku mehe ni lava ku sungula party ya mehe ya politiki bangi ra mehe ra politiki swa ku sungula ni lava ku ri vanhu lava humaka matikweni man'wanyana va huma Zimbabwe Zambia ku laveka va famba swi tikomba u sungula ku ri wehe munhu wa ku u nga laka right hi ririmi ra le Europe va ku you are a nationalist mara la Afrika yi nge vulavuli ku ri a nationalist mhaka ku ri ma-Afrika hinkwawo a ti languta a ri nation yi ri yin'we so loko u fana na vo Mashava u vulavula ku ri wehe u lava ku dila hi mhaka immigration swi tikomba ku ri u fana na vo Donald Trump u fana na vo na lava va le vo Poland matiko man'wanyana so u le ka right and loko u ri le ka right swi nga endleki ku ri o wina nhlawulo la Afrika-Dzonga u nge hluli loko ri le ka right loko u lava ku hlula laha ku laveka u ri ka left kumbe ka far left that's why vanhu va ku tala va vona EFF yi kuma vahlawuli va ku tala ngopfu hi mhaka ku ri EFF loko yi vulavula timhaka ta va ku na pro-poor timhaka ta vanhu va ku ri a va na ntirho kahle loko timhaka ta vanhu va ku ri va kuma minimum wage and EFF yi nge vulavuli timhaka ta vo xenophobia ku ri ku laveka vanhu va ku huma le Zimbabwe kumbe Malawi kumbe le kwini va tlhelela ndzhaku kahle so yi le ka left so hi socialist na le kwa ku na nationalist so a ku na ndhawu sweswi ya ku ri u nga vulavula ku ri u nga sungula bandla rin'wana u ri faka loko u sungula bandla sweswi ri nge tirhi le ka left hi ku ri ANC yi vulavula ku ri le ka left EFF ku ri le ka left so u ta sungula bangi ra kona u ta va le ka right leswi vulaka ku ri u ta compete na vo DA u ta compete na vo Action SA u ta compete na vo Boza and le ku laveka u na mali because ku laveka o maketa ka xava ndlela wena so and voni loko Mashava loko a nga sungula is Magashule a ku na space sweswi mara loko a nga vulavula leswaku a sungula a nga sungula bangi ra ku ri ta vulavula timhaka ta ti-pro-poor ku ta ku ri bangi ra ku ri ta lava leswi swi nga swi kota ku xavisa ku ri vanhu lava la a ku na ntirho hi mhaka ku ri ku na maZimbabwe a ku na ntirho hi mhaka ku ri ku na maZambia a ku na ntirho so loko u sungula vandla ro tano u ta swi kota ku kuma 20-50 ya vanhu va ta ku hlawula u nghena le kumbe u kuma city yin'we mara u nge swi koti ku sustain ku ri message walowo u nge tirhi a wu tirhi la Afrika u tirha le Europe na matiko man'wanyana ku ri a sungula a ri tikholoni ta vanhu va ku huma le Europe
balava mingele ku vatweni i good enough Mashego mhleri wa politiki lava engele ku buleni na vona a hi tseleni Mashego ke loko mi langutile vhiki leri nga hundza khale ka xirho xa African National Congress khale ka xirho xa ATM sweswi va nga xirho xa EFF kulukumba Mzanele Manyi ba hlambanyisiwile tanihi xirho xa parliament xa vandla ra EFF swi nga tsandza kwihi ku kulukumba lava na vo a matshan'wini ya ku sungula vandla ra vo va famba hi gondo leriya va ku fana na Magashule lava va ku fana na tatana Manya ndzi a ri le ka ATM ku sunguleni a ri leswi a swi voneke i ku ri ATM yi nge swi koti ku kula ku hundza laha yi ri koho sweswi so yi helerile and nakoho ka nhlawulo lowu taka 2025 ni vona leswaku ta kuma na xipingo leyi va yi kumeke sweswi hi ku ri support leyi a va yi kumile nkarhi leyi a ku na division yo karhi ka ANC vanhu lava ku ri a va support-a lwari Jacob Zuma na van'wanyana hi vo va ku ri a va kwatile va famba va ta hlawula ATM mara sweswi support leyi nge kumeki maka ku ri ANC yi na ti-division na ti-faction ta yona mara sweswi ya swi tiva ku ri loko i lava ku wina le KwaZulu-Natal ku laveka i va na unity le KwaZulu-Natal loko ku nga va na division leti ti endleka ku ri ku va na ATM yi nge yi kumi KwaZulu-Natal ta famba ya ka IFP and loko ANC i luza swin'wanyana history yi komba leswaku a yi swi koti ku tlhelela ndzhaku swi kuma ku fana na nkarhi leyi luza Western Cape hi nkarhi leyi luza City ya Cape Town na leswi le nkarhi leyi luza vo Joburg na Botswana na Nelson Mandela Bay a yi swi koti loko yi nga luza KZN i ta va i luze KZN forever so sweswi a ni voni leswaku lava va votela ATM va ta votela ATM hi 2024 so va ku fana na vo Manyi yi vanhu va ku ri EFF yi endla strategy xa ku ri Manyi munhu a ku tlhariha ngopfu leswi i ntiyiso leyi fanele vulavuriwa i munhu a ku ri a le ka GIS i munhu a ku ri ku na nkarhi wun'wana a ri DG ka Labour i munhu a ku ri a ka Black Management Forum so loko u lava munhu a ku debate hi ma 2024 la ka ti-debate leti mi ti endlaka n'we va radio va SABC ku laveka munhu a ku ri u swi tiva ku vulavula ene munhu a ku fana na Manyi munhu a ku ri loko ku ta ka debate siku va swi kota ku debate so EFF yi langutile ku ri no i lava ku strengthen loko va ku you strengthen internal capacity ya yona so that's why Manyi u sungula ka ATM sweswi le ka EFF wa tiva leswaku hi lembe leri taka loko u hlawuriwa u ta felela u ta parlamenteni u fela parlamenteni a ri lunga ra EFF mara munhu a ku fana na Ace a ni voni leswaku EFF ina function for yena loko va nga swi kota ku ri if Ace a nga sunguli vandla ra yena va nga swi kota ku ri hi vo February March lembe leri taka va vulavula ku ri na Ace Magashule ku va na speculation kumbe va nga swi kota ku mi teka mara mi teka va languta mhaka ku ri ku na support leyi yo karhi leyi va ta yi kumaka loko va mi teka va mi tisa ka EFF mara ni vona leswaku va na ti-plans ta munhu a ku fana na leyi ku ri va nga mi rhumela le parlamenteni ku ri a ku na evidence ya ku ri Ace wa swi kota ku debate a ku na evidence a nga na track record ya ku ri a ri premier ya le Free State nakoho ku na ti-charges sweswi munhu wa ku ri u chakile ku vulavula ntiyiso no ni mi twile a hi ndene ni homework leya 2 o'clock ni ta mi fonela ni twa ku mi kume tindzimi leti ti nga ta ximfumo a Mpumalanga hi tihi a Limpopo i Xitsonga Xivenda Sepedi na Xinghezi na Afrikaans na Ndebele se ni la ku twa ku hayi ta vulavula inkomo but enkhesini so somingisa nomngana lona FM makomba ndlela 0860002543 wena mi ri yini a hi ku tumingisero me takalexi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus hi sweswo mingisero wa munghana lonene FM hi ku tlangela n'hweti ya vantshwa va ndzawulo kumbe va hofisi ya premier wa xifundankulu xa Mpumalanga va xave nkarhi ku va ta kota ku va bula na we tanihi muaki kwala a Mpumalanga se ta va ka hi bula na vona hi nkarhi lowu nga heteki mbeli leswaku hi ta kota ku twa ku va ri yini hi ta bula na vona laha ka kotara ku bile awara ya 13 nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke a hi ku tumingisero me 0860002543 un'wana loyi putkeni nhlekani minjhani hi pfukeni n'wina minjhani mi te mi endla xikala vito n'wina mi ni byela vito a mi byelangi mina
mara swi na mhaka ma pfumela kwa mi byelanga mina ni ta mi tivela ku hi ku ni yo hindziseriwa vito sorry n'wana mani botken ya inkomu n'wana mani sorry mhaka ya load shedding leyi nga zi celebrate nga zi bana mavoko endla nga escom ye endlela favor a yi endleli favor vo lo tirha ntirho wa vona lava fa va ri ku tirheni le ku sunguleni loko karhi va gayisiwa ti-stages leta le henhla ta load shedding mara swi ni dyondzisa nchumu wun'we hi ku ya hi vonelo ra mina leri nga vonelo ra mingiseri ri nga ra munghana lowunene i ku load shedding is a self-made crisis va swi tiva ku va onhi kwihi loko va lava ku lunghisa va ta lunghisa kwihi loko ku ve hi sweswo swi vula i koho munhu la lava ku ndla crisis ya ku yi ta hetelela yi lahlekerisa vanhu hi vutomi yi lahlekerisa vanhu hi mintirho yi dlayisa vanhu hi ndlala hi swo mbulaka so loko tindlopfu timbirhi ti ri kulweni ku vaviseka yini swa boha ku va na ku va na yinani ka nyimpi yin'wana na yin'wana ku va na ti-casualties kalango loko mo swi languta swilo leswi ni la ku mi taka ni mi yisaka ndzhaku hi ku ya leswi mina ni nga anamisa mihleketo na ni veka kona slowly but surely hi le ku privatiziweni ti-entity hinkwato langisani vo prasa Transnet SAA na yona Eskom leyi ku na vanhu va dyaka eka vandla resi na yona leyi i ndlela ya leswaku van'wani va dya loko yi privatiziwa sivara wa mina malume wa mina comrade ra mina ri ya ku endleni ka yini ri ya ku benefiteni swi lo endliwa swilo leswi i yini xi nga cinca sweswi okay a va ha tisi kholi ya ku vulavula leswaku yi katsa na maribye na ku i yini lexi nga cinca sweswi endla ku ti-stage ti hansi i ku leswiya swi tshoveka swa ha tshoveki ku humelelini swo hambana i yini lexi va nga xi endla va tsandzeka ku xi endla for nkarhi wolowo nga kusukela hi vo 2015 ku ya fika sweswi ku na holobye wa timhaka ta gezi a nga ta i swin'wana swa leswi nga cinca kalanga hambi mo veka holobye is a political head a nga tirhi luwa kambe as long as ku ha ri na munhu loyi a tirhaka tirho ku mi sapotaje kokwalaho ku vulavuliwa ku nga ha ka endleka ni kha ni swi tiva leswaku ni ta kota ku tlhe ni tholiwa futhi ni kha ni swi tiva leswaku hi le ku pusheni ka agenda ku ve na maheveheve ma swikepe leswikulu a swi ri ready leswi a swi ta kota ku phawara substations to tala swi hi nyika gezi kwala leswi a swi prepariwe swi va ready leswaku swi ta kota ku hi nyika gezi loko xiyimo xi va xi ri kha xi va wet leswi ni nga xi vulaka i ku hi laha hi nga kona hi lo yisiwa ene loko u nga ti voneli ku tindawulo hinkwato mi ta kuma kha ti va privatize trayelani mi kha mi vona ku ti lo wa ku ni kha ti landzelela na n'wina va SABC mo va ku ringeteni kahlekahle ka ku pfuka mi wisiwe hi mo ni gimeta kwalaho ma sindziseka ku gimeta se leswi swa vitala swo swin'wana se swi nga ri voni fika kwalaho ku okay mi le ku yini na SABC loko ale no vula se a mi ya kun'wana hi yo mhaka ni ku a hi gimeteni kwala okay ni khensile kwalaho but ke hlayisekani inkomu khensile n'wana mani a khensa 0860002543 vavosi ku na munhu kwala kona swinene okay a hi mi tweni na to mina u tswaka mi la ta ntseni vume ni ku na munhu kwala ivi ni presa la babo kalango ku na timhaka ni lava ku kumbe ku navela ku tikombisa swin'wana swa swona swi hi veka ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle tipolitiki kumbe van'watipolitiki ku nga ti-office bearers political office bearers na administration ku nga vafambisi va tindawulo na swin'wana swi nga kwala ndzeni ka mfumo leswi endlaka ku swilo swi nga fambi kahle no ka ni nga tsundzuki ku ri hoka hi nga swi koti ku hambanyisa tipolitiki na vufambisi ku nga administration now leswi hi karataka ni teni la ku sungula hi mhaka leyinene ni ta ya ku why swilo se swi pfilunganyana ku ya le mahlweni loko ni teka
n'watipolitiki a nga va ri MEC mukhanselara ku fikela kwale ka president va n'watipolitiki lava hi ku hambana ka tiphati ta vona kambe a hi tekeni ka mfumo ka vandla leri nga fambiseni ka tiko ku nga ANC as xikombiso loko va ku ndzawulo yo karhi yi ya pimanyeta swa timali a hi ntirho wa n'watipolitiki i ntirho wa head of department na vatirhikulobye vakwe kambe hikokwalaho ka yini swi languteka onge van'watipolitiki va hina va nghenelela ka administration ni ta mi nyika xikombiso ni tirhi ngopfu na premier ya Gauteng tatana Lesufi va ha ri spokesperson ka social development MEC nkarhi walowo a ku ri mana na Angie Motshekga HOD a ku ri Dr. Vernon van Wyk a va nga swi koti MEC ku va nga chika va za va ya fika ka level kumbe xani yo kota mina va ni lerisa leswaku budget ya lomu ni nga kona yi fane yi fambisiwa ku yini vona ntirho wa vona van'watipolitiki hi leswi va nge va yimela ku langwa va yimela ku vanhu se loko ku ri na swin'wana swi lavekaku kwala tikweni kumbe ku laveka xikolo a hi MEC kumbe holobye loyi a taka a ku hayi ni ta mu akela a ngo tshembisa kunene kambe loko tiko jikeleketi a tlhelela ndzeni ka department i ta fika vutisa ku wena HOD yi kona budget na loko va huma va ya ku kunguhateni ka mpimanyeto wa swa timali na loko kumbixani ku kumeka ku ri na n'watipolitiki a xikarhi hi ku ya hi mina sweswi ni vona onge a swi nga fanelangi and a hi xihundla kumbe o pfaleliwa a handle vuvabyi lebyi nga kona i ku veni van'watipolitiki hi ku veni ka xokoriwa ka dyiwa va nghenelela loko se ku ya ka ku implementiwa timhaka ta swa timali ku ri a hi languteni ku patu ro karhi hi rero vito u ta vona plan va thari ngopfu va tipolitika va ku byeli straight ni hi leswi ni kumaka siku rin'wana ni nga vula ni ku endla hi yini loko ri na ti-conference ta tipolitiki ni kuma ku na ti-HOD kwalayo ivi loko va vuya hi le na swindzanyana swa vona loko se mi ri ku tirheni mi ri ka administration mi ri tihlengeletanini wun'wanyana hikuva a ri na matimba ya ku va a tivana na n'watipolitiki ku sungula vuvabyi lebyi kwalaha ka boardroom laha ku nga ka administration munhu a hoxa mavito mo fana na comrade Maluleke comrade man hey chief i vuvabyi byikulukumba ngopfu ni zini hambana na un'wana hi mihleketo hi ri ka meeting wa kahle ivi a vula leswaku comrade man kwalaho hey leadership i vuvabyi lebyi se byi nga nghenelela to an extent ya ku vanhu va dakwa hi matimba lava vengele ka administration hikuva va ri na vuxaka na van'watipolitiki va nwa tiya ivi swi nga fambi kahle ivi swi fika kwala namuntlha siku na siku rito rin'we i subject matter kumbe i mhaka yo vulavula hi yona loko ho mati namuntlha la khalanga mi nga za mpfala nongonoko loko ho mapatu namuntlha mi nga za mpfala nongonoko ivi loko swi ku jikelekiti mi twa ku ve ku na president a Giyani hi timhaka ta mati loko a ya le swi va mi tivutisa ku administration a yi ri kwihi ku swilo leswi swi kunguhatiwile swi phijeke kwihi laha a swi nga fanelangi ivi n'watipolitiki a za a ya chika a vulavula na leswi a fane a nga vuli hi ku van'watipolitiki vo fika va phuphutela va ku mi nga vileli vhiki leri taku swi ta sala swi endleka a va lo tlela vurhongo lava a va ri kona a va fane va fambisa swa tiko na kumbe swa tihofisi na mi tshama mi khe mi vula mi ku no loko a vo fafazeriwa lavo ka va nga tirhi va hele nga ku hi vo fafazeriwa hi duma a swi koteki hi mhaka ku loko mi ku swi endla sweswo swi ta vuya lahaya ku nga ta nghenelela na ti-union ti tiva ku malunghelo ma vatirhi hi ku hi suka ka nkarhi lowuya timfanelo ta vatirhi a ti kandziyeriwile ngopfu to an extent ya ku no se Labour Relations Act yi sevhara ngopfu vatirhi ku hlongola munhu hambi ngo a teki xipedi veri u hleketeriwa leswaku u teke xipedi xa mfumo a famba na xona i ta za ku landzeleriwa swinawanawani sweswi ya kun'wana za decide ku lova case yaleyi nge se fika makumu van'wani va suspendiwile swi teka malembe i timiliyoni leti vanhu va nge ku hakeriweni va lo tshama hi mhaka ya yini hi ku veni van'wani va endla swa rhongo hi vomu un'wani va lo chopeta kambe a hi tekeni lavo ndla swa vomu va za va yiva mali ya mfumo mi kuma ku vanhu vambirhi va swi kota ku wisa province yi wa hi matsolo yi ku gwadagwada ivi mi za mi tivutisa ku vafundhisi mi kwihi va vurhangeri bya muganga mi kwihi yini swiyenge leswi hinkwaswo ivi tiko ri za ri ku karhi wun'wanyani ri za ri fika laha ri khwitaku mi nga ha swi twisisi ku se ku humelela yini na ivi ku poti ri tshuka mi swi vonisa sweswo navetweni
hi swona sweswo. Okay, see it. 0860002543. Kulo sala tsaka tingani yiva awara yan'we mange msava ilawa yalandelaka na sesibonge n'wam'wana Maluleke kasi ke kusuka kwalano itava yaka yiteka riqingho rero eka 0860002543. Ku na byin'wana vulavisisi byi kombaka leswaku ku na vanhu lava va tirhisako verini va yi rhangelaka ka tindzawulo to hambanahambana kambe va nga ri na tidyondzo to ringanela. A hi ku hi ta bula na vutinyiko mavundla kusuka eka ndhawu leyi ya timhaka ta mintirho ya mfumo kambe ke swi tikomba ongeti na mafambiselo swi tikomba ongeti a swi le ku fambeni ku ya hi laha kunguhata ya kona kambe ku tiva mani kumbexani hi nga va kuma hi ndlela leyi khalanga ni mi yingisele nongonoko tanihi ntolovelo wa mina musumbunuko ku fika Ravutlhanu na tsaka loko ni twa mi bela Eskom mavoko i mhaka ya kahle yaleyo swi kombisa vumunhu ingaku na vona va nga yisa emahlweni va kombisa vutihlamuleri va vuyisa ntshembo lowu hina vo tala hi nga ha ri ku na wona shem imkhari ya vulaka sweswo i awara yan'we henhla ka nhloko na le ka siyandhani awara yan'we sweswiwana hi amukeleni bongi n'wana Maluleke hi tisela mahungu ya misava ya awara yan'we ya bongi ena enkaya timinete kahle 10 timinete ku bela awara ya 13 ka Migana Lona FM makombanya kumbexana nga kuma muyingiseri wun'we ntsene hi nga se nghena ka nongonoko lowu wo hlawuleka kumbe hi nge hi n'wi kumi hi ndlela leyo ku na nongonoko wo hlawuleka lowu ya ka wona wu tisiwaka n'wina hi valava ni nga ta ku byela vona loko nkarhi wa ku fika hi ndlela yoleyo xiphemu xa vumbirhi lexi khensini mahungu ya misava bongi n'wana Maluleke hi ndlela yeleyo a hi ku ti miyingiseri wa Migana Lona FM makomba ndlela swi tikomba ngeti timhaka ta gezi ta ka ta ti antswa hi ndlela yoleyo ku nga ri khale ku ta fika laha hi nga ta ku hayi a ha ri na load shedding se mi ta ku yini n'wami ka mi ku gezi ri ta khinsama miri yini loko se swi titani hi ku na lava a va ku ku nga ri khale endzhaku ka mavhiki mambirhi tiko leri ri ta va ri lo byi leswi ma swi lava ku navelela tiko leri swi swo biha ma